سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Werken. Werken. کارونه. Wat voor werk doet u? Wat voor werk doet u? ته څه ډول کار کوې؟ یا ستاسو مسلک څه دی؟ Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. زما مېړه د ډاکټر په توګه کار کوي. Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. زه نیم وخت د نرس په توګه کار کوم. We zullen gauw ons pensioen ontvangen. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. موږ به ډېر ژر خپل تقاعد ترلاسه کړو. Maar de belastingen zijn hoog. Maar de belastingen zijn hoog. مګر مالیات لوړ دي. En de ziektekostenverzekering is duur. En de ziektekostenverzekering is duur. او روغتیایي بیمه ګرانه ده. Wat wil je worden? Wat wil je worden? ته غواړې څه شی شې؟ Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil graag ingenieur worden. زه غواړم انجینر شم. Ik wil naar de universiteit gaan. Ik wil naar de universiteit. زه غواړم پوهنتون ته ولاړ شم. Ik ben stagiaire. Ik ben stagiaire. زه یو سټاژر یم. Ik verdien niet veel. Ik verdien niet veel. زه ډېر عاید نه لرم. Ik loop stage in het buitenland. Ik loop stage in het buitenland. زه په بهر کې سټاژ کوم. Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. دا زما مشر دی. Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. زه ښه همکاران لرم. We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. موږ هره غرمه کانتین ته ځو. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. زه د یوې دندې په لټه کې یم. Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. زه له یوه کال راهیسې وزګار یم. Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. په دې هېواد کې بیکاري ډېره ده. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Werken. Werken. کارونه. Wat voor werk doet u? Wat voor werk doet u? ته څه ډول کار کوې؟ یا ستاسو مسلک څه دی؟ Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. زما مېړه د ډاکټر په توګه کار کوي. Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. زه نیم وخت د نرس په توګه کار کوم. We zullen gauw ons pensioen ontvangen. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. موږ به ډېر ژر خپل تقاعد ترلاسه کړو. Maar de belastingen zijn hoog. Maar de belastingen zijn hoog. مګر مالیات لوړ دي. En de ziektekostenverzekering is duur. En de ziektekostenverzekering is duur. او روغتیایي بیمه ګرانه ده. Wat wil je worden? Wat wil je worden? ته غواړې څه شی شې؟ Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil graag ingenieur worden. زه غواړم انجینر شم. Ik wil naar de universiteit gaan. Ik wil naar de universiteit. زه غواړم پوهنتون ته ولاړ شم. Ik ben stagiaire. Ik ben stagiaire. زه یو سټاژر یم. Ik verdien niet veel. Ik verdien niet veel. زه ډېر عاید نه لرم. Ik loop stage in het buitenland. Ik loop stage in het buitenland. زه په بهر کې سټاژ کوم. Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. دا زما مشر دی. Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. زه ښه همکاران لرم. We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. موږ هره غرمه کانتین ته ځو. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. زه د یوې دندې په لټه کې یم. Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. زه له یوه کال راهیسې وزګار یم. Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. په دې هېواد کې بیکاري ډېره ده. دا زموږ د نن ورځې درس.
تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.